Ese día formalmente manfile caso el polis con Andres Salani, un residente de Rio Hondo, Itaqueda este tiempo na Masepla transitory site. Después con el Cohi na Acto ta Bunca un Casa na transitory site ayer tarde. Tan legal sospechao con el akusasyon, con el hablando kay daan niya Bunca o el Casa. Asigon con Police Superintendent Nonito Asdai, quien personalmente akuhi con el sospechao, ta recibi el report kay takema asigon con el mga palo, el cuantos residente na lugar para si carbon ibende. Mas kinway admiti el sospechao kay Elia Bunca con el unkasa na Masepla, pero Elia kumpirma kay tabende ele carbon, na presyo de 80 pesos kada sako, ele tabende con el subayer kien taandalang asigon na transitory site alya na Masepla. Marami talaga. Magkano yung benta nyo ng carbon? Isang sako? 80 lang sila. 80? Saan nyo binibenta? May magpupunta doon. El Polis nadbirti con el mga okupante na Masepla para numas Bunca el mga casa no hay kintakeda kay propiedad este del gobyerno. Gilbert Manuel, Dateline, Zamboanga.